nong yalam jom ka parti ki bakwa ban wan ban pensyai ban pensko thu ru ya ka nong rim ka ba mangingiyeng kum ka parti te bangan boy siya ka pang jong ka nika canvas la nika campaign election nga syukwa ban produk katu kate teligi bentak hakabedai bat karoy kapar kabit kabyang jong kejelam megala jongi nadu usnem ar hajar katra hakabaka parti NPP hako kajingelam jong ukornat sangma kum chief minister ngila trei bat ngila penpau bat mapi ki patbak nong song snong ngangets kem pilayoi kum bakalong ladang ia pai syakaliang karoi kapar kalenti kasengkin ngilayah persyang kanla kadiai ban wanra namar nakaliang jongi ka parti ban ka sorkar ka pengibu Ahmad kalong ban wanra ia kata ka jingkelan ban wanra ia kata ka roi kapar haki snong kitau haki distrik ki baper jong ka jela begala jongi ka baneng tong tam kadai ka lenti ka sengkit ngisem ba une botlo mu ba krautam na ka bentaka kamai gaji na ka bentaka yo ka kot bat na ka bentaka jingroi stet jong ka jela begala jongi om ureusta mensyua uong bakari Amerika ka reuspa ka klanbor day namar bakadon ka linti ka sengkin ka babit ka babiang nakaway ka snong sa kaway pat ka snong nakaway ka jaka sa kaway pat ka jaka tingiru nakaliang jong ka sorkar hapok e jangalam jong ka NPP nganya thu yabi ngila pelut labon hajar kelur kapisa hakbiadai ban wanra ya kalenti kasengkin kababit kababiang tambah haduk menta ngimpatlah ban pendek lut ya kita nama teng don kibaong dia he tang katengam ko ba prostun selen mo dia he tang katengam diong karoi kapar Henry mangite ngimpat yo ngakwa pan ong yo ki maplep ya kitu ki bampat yo pin sayo ya ka jingkerku lengba jong ka sorkar hapok ka jalam jong ka parti NPP hakbedai kerpang bat kan nongstoin area Barokawe ngakwa ban penbena tamat jong pi kabangit sakot tendar mocek kadon kawai ke projek nangte nalat benlek syatai syapok dura kabagi om kesopian banwan sede ban konek hadu angtai sobat koi ke jingkit ngilayo sanction ar paulai kelur bat ya gane ha une ubnai banwan ngin khot tendar bat ngin pelong ru ya kasurok pajempi kebahe kababet kababiang kenang bakayat kayen joki patba kibarung bat kibami nakasor nongstoin kan long ka jingkerku yaki baro kabaar kakam kabangidang tray mentak ngatray baro ngapreng jopi belayoi dakis paklur ngipelut ya kasurok kabadon kam haduk kata-kata kaban kata ban kentil ya kayo kakot jongi kata kadai kasurok na nongstoin sa maued ban na maued kami syate sa po nong juri dakis pa kelur ngipelut halor jong kada ka project bat mentang ang yutu ya pi ya kada ka kamru lasdang trade ndai banga syuhe tangu tele harga kuat banyak tu ya pi kilok ki badang atatin skau balik nang sete jamau
bapinyo i bakate ke projek kabang ni sanction daki paklur menta kalasdang bangang next camp tang haki kendiat teligis nem ladang ilala ban pendet ya kate ke projek kan long ke jing mentoy ya ka West Khasi Hills barok kawei ban ke jing mentoy kam tam ya kan nomba hangni hanong stoi kita kikam kibangi nakaliang jong ka sorkar hapok ka jingelam jong ukonrat sama kabangi ngile nama teng don ki boong ba ka sorkar kale siliam khmat ya ki paiba jong ka West Khasi Hills district Regan ya thu ya pi nila trei bat nga next camp bakan long ka jingkerku ya pi ki paiba jong ka West Khasi Hills district ki babon ba ki plan ki project ki bala don menta haka planning stage baru ki bala don menta satang bangin I sanction ki babon ba ka convention hall lane ka district auditorium nang ta ka madan football ka bapinyo ka banyakot ka kabalirkat ka standard nang ta ki wei ki jing ki roi ki par ki banghi ila pai khmat siapa ka West Khasi Hills borokowei kilong keme kilong pa ki kon samla bai skill bah watsya yalam bakla haka jingkren ki wei pat lesi ki ba pensko thuk bakla baka sorkar ka sutia ka sorkar kam trekam lane hada ka sorkar ka batu ka batin ka jingkren ka man kasbi ka bang niyo iro wat haki social media ka bang ateng-teng ani thok e bilade ngam kwa syu wat ban pek mobile kikitin ki baslo surkai na try mangi ki long keme ki long kapa ki samla ki batip breu ki tiplay na try pim kwa syu ban pek ya ki social media kala isir kay hadu kata-kata bakato ka social media ka begitu ki pajba lani gitu ki breu ki ai ki comments bakin general ong benban ko sorkar to ya try sitom bag penujat ya ki drop bag penujat ya ki nengci kalai bag penujat ya ki lekar ka imlang ka salang haka bang wat ka cdong ka tau ka don ke jing ka bakrao balaite bagim kenmau ya kata balaite bagilan temau uwe ya uwe pat balaiko kilok kiba iyan maka social media pingwan ajing mo lem yagi bangin ng tresitong juju nalor karoy kapar bagi lapan sandur ya kasnong katau ya gipatba noksok snang knang ba kandon kasuk kasan kasyomsuk kasyomsngan ya kiklung ya kikna ya kikente ya kisama bat ya barok kinoksok snong jong kajelam megala jong kata kabang akuak ban kerpat ya pikir patba baik jong kan nongstoin konsensi baru jong ka West Khasi Hills barokaway togin ya trelang bagi ka sorkar hapok kajelam jong NPP ai hangi kakti kamon ka ketika diang togin ya trelang bagi ai jimut lang yangi bangila ban ai ka babahatam na kabenta kabit kabiang jong ka district jong pi na kabenta kabit kabiang jong ka jela megala jongi baru kawai menta ngayeng kung usted presiden jong ka parti khmat jong pi ban pen itu baru ban kerpat kerpon ya pi kilong keme kilong pa ki khot samla bai na kabenta
bapin ailem ya ka jingkersan ka bapura ya une udo usnam ukur ujaj upersa ubakha jompi nangne na po ka West Khasi Hills ka barim ka bahab anyau teliki ki constituency ka West Khasi Hills ka barim bat kata kalong ya i Dr. DRL nonglay uneu ramba lakhaya u hakasnong kaba mjingay nangne na nongstoy uban ngangit scam nakaliang jongi ka party ngimdon kam syuk bandang petitu yapi ya kalong yin kalong sem bat kum ju ya ka im kayat kayeng jong udeu rangba pikam tip bahama pi namadai nakaju ka distrik kabarim bat kum ju ru udai umarjan umarpa kikur kijaj jong pi kabangal syukwa banong kalong tang kaway une ureu ramba udai ubau play ulakar kuker pang ya uplay ura ya une ramba na isnong iba kayeng jong udai tangkat trep pataskom ubas lau tolot ya kakya kaswan ya kaduk ka jenjar ubalong tangkum unong apmasi halom hadi pausnem di balalek no hila pan mudur menta uday uway na ki Professor Ramba hangtay hata school ba ha North Eastern Hills University berkat mapika sarkar India kaay bakasyanya yaw ni Ramba ba unlong u director John Kataka Colleges Development Council hapo kajelam khala jongi baro ki college ki hangap hakajing pet jong une uru Ramba jongi ulong uwe na ki officer Ramba hantay hapo North Eastern Hills University Ndai syuk tang unong ikai Ndai udairu uta unong penyat u administrator hakabadai ban penyat state yakikam kijam jong ka nehu kabasyakri kerpang ya kajelam megala jongi hadu kini kisni kiba mentang kumta kumangaong ya pila tip pila slotu ya ka background jong neureu ramba ngamdon kam syuk banong da kumwepa anre ka bagai syukwa ban penkenmau ngatarai hata history jong ka jelam bekala jongi nadu ukat kendai spa nyau puar bangiyo ialah ka jong ka state ladang bakla Deitang ima hopping ibalong MP10 iba mikmat nakajaj benreu kasi jaitia jongi Deitang ima hopping light nang tam donsu hadu mentaga kelipat donsu light na ima hopping Kipad ba nung siyong jong ka West Khasi Hills? Kipad ba nung siyong jong ka Southwest Khasi Hills? Kipad ba nung siyong jong ka Eastern West Khasi Hills? Namar kata, hato kamday mo, kabok kanosip kabakraw, hado kata-kata yapi, bapiyo menda ka kenti ukhon terangai jongpi baun long u kandidat baru baun simpaten ya kadang kam kung u MP jong ka Lok Sabha
hangtei hapo Delhi. Ngasgau bangadei bandap penbor. Ndai syuk ban krok ban kerpat. Makle mubah perstun orang baik. Udah penbor. Ya pi kipat ba. Jom ka West Hills kemarin. Ai ka jengkersan ka bapaka ka bapura. Kanam ka burom sa sisenpat. Jom ka West Hills kemarin. Kanang ke wartet. Piro ngangit skem. Pinsnew sarong yun tadi. Bangangaday na kaneka district. Nakwa banong ya pis ngaw baha. What's ngaw tuk bakla? Ay ya kajingkersan ke bapura ya udururang ba. Kenang ba unyo ya kajingjok ka badon burong. Dan kendiat benai ke sorkar kalapas ya kaneko ordinance. Hagabay bakaktin kasi ngan ya tu ya pi nilai kendu bonsen ban uneu ramba. Nilai siong meeting bonsen ban uneu ramba nakaliang joka sorkar ban hakabak hadu ngila sisya ban penkela ya kaktin kasi kaktin garu bahkan long ka official language omne syu ita iketin associate. Natrai pio i menit menciski lami akot kubor. Ni nakaliang ka sorkar uji minister jongi menidudon na Delhi ulay ay kublay kerpang yo minister jong ka education namarba ya ka subject ka garo batkasi haka CBSE lada penrong perkat mapikata ka burom ka bakraw batngan ya thong ya pi kana ka burom kawan dai namar doktor nolaj Yodon kibawan kam ay. Hey ho de perkat ba yodon kibawan kam ay. Yodon kibawang de manga. Horkit hordang. Sngaw ba kipat ba wat be. Namalada im kaktin, ong kaktin im kajat penriu. Dengan kuat ban ong ya pi. Ngiyo iya kadak bausok ubat yang tambah kacing yelek jongi kampat kutam kata habangnya syong ngia peleu jemut bat i doktor nonglai ibang ngajung khot ibarok ngiru na kesorkar ngidang sanut iru komo presiden joka kasih atau society ngidang sanut balai bakalong official language tang hapok bekala tong giyalay sendon siya Delhi bagin penrung ha ka kitab ka bapra kenang ba kan negaktin kan kelah kaktin ka bala penkopor ga ka constitution jong kari India na katakadaw nga suman ong wat ada pun kiway pat kidaw kibangigi kwa bapin ay kajingjok ka badon burom hanay ka way na kidaw ka bahakmat kade kabagi kwa bakatin kasi kan rungno ha ka kredit ka bapra kenang ba kikon jong pijonga kapaten jongi nange sakmat kinlek to exam ru dakatin lajo. Bakito ki IAS officers, ki All India Service officers, ki bawan syade syabek halayaru, ki habban nang, ya kaktin kasi lengkum tapim la paman presini. Yo na kata ka ikhtiar. Kena kata-kata ko kilong kebe, kilong kepa kikon samla bai. Kabang kerpat ia pi, ha kane ka kelipmat ka bamenta. Tongin ya ai ya ka cikersan ka bapura. Ya i doktor DRL nonglai. Ubang nalayo i, day tang une u kandidat
ubala bit ubala biang tab